Nkosi amazulu nomhlaba, ngiyabonga Nkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazo lezulu. Amen. Baba, ngimi phambi kwakho, yimi naphambi kwesizwe sakho esiyingcwele amaNazaretha. Cela Nkosi ukuma kwami phambi kwakho kusekelwe nguwe Shembe, ube wena Nkosi wedwa useduze kwami. Cela Nkosi yamazulu nomhlaba ukuba nezono zami nezabazali bami zingakuvimbi Nkosi bawusondele kimi. Ngikuzwe Nkosi konke ofisayo uba kwehlele endlebeni zabantwana bakho abayingcwele. Amen. Ngiyacela Nkosi uthatha isibindi sokuma phambi kwakho ngengoma Nkosi yamashumi awu-9 amavesi nje baba mbala amashumi awu-9 Yaduka ebusweni
ngiceba izwi lami kuwe angazi inkosi ukuthi kwenziwe yini ukuba umkhuhlane ufike ngalezi nsuku bese wazini inkosi ukuthi uzakhuluma kanjena kade ngakwazi nje ukukhuluma hoshoza kakhulu thethwa mina ngihlabeleli kanje yezwa amaNazaretha kodwa ke ngoba ngiphambi kaNkulunkulu ngizawuphila lo nkulunkulu ophambi kwethu uNkulunkulu ongekho omunye ongamfanisa naye emhlabeni nasezulwini uma amaNazaretha asihamba kulomhlaba ngeze insuku azosibiza ngazo singamfici ekhona yosilungela ukuba sangeni sidlule siyosilungela sithi akhona ezulwini leli lasebuhleni ngoba ezulwini lasebuhleni khona unyazi ngoba unyazi aselibone kuleli zulu noma ngabe liyakhazimula noma ngabe ligolide kodwa ngoba unyazi aseliboni kulo asikwazi ukungena kulo kuyosilungela ukudlula cela Nkosi ke usikhumbule ngalezo nsuku ngoba masidlula Shembe sobe sifuna wena lapho ukhona ngaphambi ukuthi uNkulunkulu angiphe izwi nje nobe lodwa mhlamba ngizoba mde kakhulu kule ndawo ngizocela uba umshumayela ngifundele incwadi yamazwi ahlakaniphileyo incwadi yamazwi ahlakaniphileyo angazi nokukhona yini shumeni amazwi ahlakaniphileyo isahluko sesine ivesi lamashumi atfunda azafike evesini lamashumi amazwi ahlakaniphileyo funda mshumi linda inhliziyo yakho ngaphezu kokulinda konke linda inhliziyo yakho ngaphezu kokulinda konke ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila leli vesi kalifundayo walifunda Nkosi ebuhleni yakho esibili wathi ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila wasuphinda Nkosi usho ungabhaliwe eBhayibhelini ngoba wena ukhona kubhala yonke lezi zinto wathi khona lo mthombo wokufa khona amaNazaretha khona umthombo wokuphila enhlizweni yakho wayesethi nomthombo wokufa qhubeka susa kuwe ukuphambuka komlomo ususe kuwe phambuka komlomo khuluma nje noma yini efikayo bakhona abantu abathi mabekhuluma bangabi nandaba akhulume nje lokho kumficayo ngaleso sikhathi qhubeka nokuphambeka kwezindebe kudedise kuwe qhubeka amehlo akho makabheke phambili nanso ke into efika uShembe asenzele yona njoba selapha ethempeleni lasebuhleni
Ihleli bese amehlo ethu asibheke phambili. Phambili lapha khona unyaze pulpit maNazaretha. Ake singabheki olunye eceleni. Khona isifo esivama ukuba khona emhlabeni. Uyathi umuntu mayibheka uNkulunkulu ohleze esihlalweni bese endunguza emva kwakhe uthi khonani khona. Isifo leso engazi ukuthi Shembe yosiza ngani ukuba sisuke enhlizweni zethu. Amehlo ethu mangabheke phambili onyazeni lwezulu qhubeka. Nezinkophe zakho maziqonde phambi kwakho. Verse 26. Qaphela ukuhamba konyawo lwakho ukuze zonke izindlela zakho ziqiniswe. Verse 27. Ungaphambeki nangakwesokunene nangakwesokhohlo. Susa unyawo lwakho ebubini. Amen. Noba bangamkhomba kuleya ndaba phezulu. Bethi nango seyingcwele lapha. Kodwa bengaselunyaze singayikhona. Noba bangamkhomba phi la ungacabanga khona. Angayisho ukuthi ngisho maphi. La ungacabanga nje khona. Noma bangamkhomba phi bathi bayambabaza. Kodwa izobe ingasukumi ishosha. Uzobe phabazwa nje amadoda amabili angena umoya kaSathane. Uzobe engasukumi ishosha. Uzobe engenzeki lutho nje. Iniyezwa makhono. Lapha ebuhleni maNazaretha usukume ishosha. Uthi kimi lo nkulunkulu ezephuma ngethi ngo2011 ngangihamba ngewheelchair mina ngalesikhathi. Mhlambe nikhohliwe njengoba ngibona ngiyaqanqula mina ngiyahamba nje anginankinga. Ngoba nginonkulunkulu owenza izinto. Uthi kimi ngilapha phambi kwendlu yakhe ngiphushwa ezawuphuma ngangihamba nodokotela lo wayekade ngihlinzile emlenzeni. Uthi kuwe wedokotela mawucabanga umfundisi usuka nini kulesihlalo. Ngikhona amakhono. Hayi maNazaretha noba ngasishaya kulungile. Futhi thina kuseduze la siyakhona. Uma usishaya nje ngoba sinampi futhi bese sokulalela ngishaza uyeke. Uthi ene dokotela umfundisi lesihlala hleli sona uzosuka nini? Uthi lo dokotela kumuntu engisalisayo nami yathi ungithusa. Uthi inkosi umfundisi emdala ngokweminyaka yakhe sekuyingcosana ukuthi aphinda kwazi ukusuka esihlalo. Imuphi uNkulunkulu ongatshela lezo zinto bese yaphendula? Uthi sekuyingcosana ukuthi aphinde umfundisi asuke kalula kulesihlalo. Usho izinto ke zamatemu abo zobudokotela uthi mawusungaka ayibe sasebenza ngendlela. Ziyaphelelwa amandla okusebenza. Uthi lo nkulunkulu laphambi kwami ongunyazi wezulu waphenduka wefaka umjibo omhlophe ngawubona ulaza wenza nje. Kwaba yine jubane ongiki ejime yeqinise ifiso zomuntu esenhlizweni. Uthi uShembe la kwaba nginejubane igijime ngiqinise
ngahlukane nazo zonke ifiso zenhliziyo yami kweyami nakho inhliziyo khonana angisho kuwe kakhulu ngisho kimi ngahlukane nazo zonke izifiso zenhliziyo yami bahlebi wayesephenduka udododana ngisamboni kakhulu esontweni ngabe uyafakaza lengisho wayesephenduka umjiva wakhe walaza wayesehlalela dokotela esihlalo ngisasifuni ngicabanga ngihambiswa yini kanini ngangiyakephi inyanga mina ngicabanga ngihaya mina kosikhunku kakhulu yindaba abantu abaphatha izinto lesithona osikhumba khumba ngibangiye kubona mina abanye mangisize noba bangafika ngizothambani ningeke ngife ngaphambi kokuba ngiphume mina lapha Albert bezongihlinza bezonginquma umlenze ngolosibili lo mlenze mina ukaShembe ngihamba ngawo owami uzonqunywa ngosibili lapha esibhedlela eAlbert Thule lase ngicela ipass out ngathi udokotela kunesi makufika udokotela bongicelela ipass out kwawulesihlanu ngifuna ukuyosho ekhaya ukuthi angisazofika ngisenomlenze ineza bakhona wasefika udokotela wesimani wathi mesho emtshela unesi uthi ucela iphasathu ayikhaya ayobikela ingane zakhe ukuthi asazoba nomlenze umlenze wakhe uzoba munye masihlubuka lapha soyapi isinashonephi kodwa bakwethu uma nishumayela evangeleni ngaziwa kule nkolo nithi asishone phi ngoba laziwa mina ngasho uShembe unyazi uNkulunkulu nje sithi uShembe uNkulunkulu bani uShembe kuleli bandla uvela komunye uNkulunkulu eNazaretha akuhlangana amadoda ayisho njalo usho njalo Nkosi yamakhosi emhleni yakho yesibili uthi lelibanga lihlangalanga amadoda noma isihlanu noma isithupha asiyavumelana ukuthi akhele libandla ithi lakho uShembe yedwa ithi lakho uShembe yedwa wengenayo indoda yayimbonisa nalemgide esigidayo akho ndoda yathi Shembe bagide kanje laba bantu ayizange ifike indoda yathi Shembe uma begide kanje boba bagide kahle kodwa uyena wayehamba efundisa amagqumeni ade behamba khona eshumela bese yasina
ithi intombi yakwaNgcobo lapha emaqadini eyivama ungivakashela uwakhuluma ngayo lo mfana wakithi omdala angazi wayizwa ngani le ndaba wayesemncane lesikhathi uyalalela ke ngambona uyalalela kodwa ngiyangijabula ngokulalela indaba kaShembe ithi wathi mayilapha emzinyathe ezowela phezulu kwentaba wasema khona washumela wasesina wasinozomisa umlenze owodwa umsa kanje ngisho ubombe lesitino samamponi inkomo ehlame sinye emantshobeni ithi wazomisa umlenze wenza nje efundisa thina ukusina abantu bangakwazi ukusina lokusina akukho emhlabeni ukusina noma ungakuzama ebandleni lakho lethi ozolakha ngeke kwenzeke kube nje mofuna ukwakhe umuntu alakhe ibandla akhe nje ibandla enamadoda ayisithupha noma isihlanu athi lethu uthi mangoJulayi uJulayi wami umkhulu amadoda besithupha amadoda besavama ukuze esontweni yeke wabona amadoda angake esontweni amadoda anenkani doda nje nenkani doda nje umuntu uzayishumayeza uthi ayikholwe bazoyikhuluma indaba enkulu kholwe indoda yeke ukuphuza iphuze lento kuthiwa yini uqatha isiqatha yeke uphamisa inkamba yeke kuyogiya hayi amadoda ayagiya siyasigela uShembe ngeke sisuke la noma singambiwa ngeke sisuke la wasiyalaza umjiva wakhe wathi wayeselalela ke dokotela lesihlalo mina ngisasifuni wayezophuma ayigibisila ngikhumbula kahle wayezophuma ayigibisila kwisikhumbuzo wayezophuma isigibisila angisazi noma kwisikhumbuzo yini kodwa wayezophuma ngapha ngokugibisila bangenza isiphutha wathe buya kulo mhlangano efike ebuhleni wayethi hawu mfundisi kana usahambeni ngesihlalo athi baba uthe usasifuni nje uShembe ke menza into wasidayenzwanga uyena akamemezi bese abhekeli akuzibe kulento oyishoyo akani Nkosi wathi usasifuni babuya mina ngasahambi ngesihlalo ngiyakhumbula amadoda sabona amadoda ayela ngangiqhutshwa mina ngeinsuku enzima siyami ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ngeinsuku enzima lapho khona izulu lalimnyama emhlabeni ngangiqhutshwa ngikhumbula bengiqhuba ngebutshela baze bangibeka phakathi kwamadoda kana amaphikula uyazi uma uqhutshwa umuntu ukuqhuba ngewheelchair ungazi uhlale kweshair ukubeka la ithanda khona ngeke ukuthi ngiyisa phela uzothi wena hey ngizokuyeka ngizabe ngiyeke nje kuphela uma kuyekile uzohlala lapho kuze kushonela ngayo feka umnqenge uthi hayi qhubeka noba ukuyisa endaweni ongayiboni kahle wafa ngihlalisa phakathi kwensizwe emini ngeke ngiyibize ngoba ngizongithutha niyabhala futhi nina emthethweni niyabhala manje ngeke nje ngiyibize zange ngahliphathi kwa ngicabanga ukuthi labantu sigibela imoto eyodwa kanti cha sigibela imoto embili ehlukene Nkosi yethu sima Bami wako siyatela
base ngihlalisa lo ngiqhubayo ngathi ngiyambheka lo ngala hayi abantu engibajwayele kodwa angabazi kodwa khona incwadi kade amazwi abefundwa umshumayeli uthi londa inhliziyo yakho ngaphambi phezulu kulonda konke angizazi inhliziyo zabo nazi into engangayazi kubona ngahlala futhi ngibajwayele nje bangani bami yazi ngithi kwabangani bami phela lo inkomo bathapha kwa ngazonela ngokukhuluma kwase kamenyezwa lapha kwamenyezwa uNkulunkulu ovele ezulwini maNazaretha waba unamba walo kumenyezwa lo uNkulunkulu wathi menyezwa kwaduma ihlahla kwaduma kananela amazulu wonke kwaduma yonke into ongayicabanga emhlabeni ayo ungahalisanga lo suku usiyohlala udumela imihlakho yonke noma uthi baba Kenan sibaningi lapha eKenan kodwa khona singenabo lapha futhi ngase ngiyathinte ukuthi hawu Shembe sibaningi ngaka khona umuntu esingenabo lana ngithi mawungahalisanga lo suku uyohlala udumele njalo siyokusola njalo sithulele nje ngoba siyakusaba njalo thina siyokubuka kodwa udumele kodwa sithule singasho lutho ngoba uyashaya wena umthetho wakho ushana ngako konke nje ngikusho kunye ushana konke nje ushana lapho sohamba khona seqe uyashaya wena so mase sijova sivumvala inyawo yehla moya Seqhamuka indoda eyayiphutha ikhanda nje le ndoda ongathi angilazi inhloboni ongathi nje iqanda kwayiphutha ikhanda limhlophe base beyitshele kumNazaretha abantu umNazaretha utshela la ubu size wakho awutshelekile yani ifunction ngidlule kule ndawo awubu size wakho waba somamuntu uLazaretha base ngithi mina uzothini lo muntu we ngayala lo muntu uzothini ngoba inkosi yesizwe isikhulume yaqede ufuna ukuthini yena uthi lo ngapha bangigqula bobabili ababantu ngibona bazophusha isihlalo engihle kusona bese ngiwe bangigqula bathi hey wena kanti mfundisi sikuthembe kangaka wena uchemile Shembe ngichemile ngichemile uthemile kani miyeke naye miyeke bazobanze njengoba ngiyenze bayeke naye khulume ukhona kuthunyiwe uthunyiwe umuntu kani naye
ase ngiyisola ngibile emva nje enyanga lesilwane leso simasithinta besisihobe sisithi ase ngithuna kodwa wathi amemeza yezwa abantu bethi hamba naye ake ngidlule kule nto izoze ngizokala sengathi khona inqondo ukhuluma ngayo embi ngoba yenzeka yadlula yenzeka nje yadlula singake ehleni asibone ukuthi konke yakenzeka yabona uyabona ukuthi konke yakenzeka konje akubona kalutho yazi mina ngikhumbula ukuthi konke yakaba khona engekho engasekho manje la lalela ke ngikhulu ufuna ukudlula kule ndawo yenye ilanga Nkosi yesabatha yemhla yakho yeze yansuku abantu bazomkhumbula lo muntu engizokhuluma ngabadala abathe ukuguga njengami kodwa mina ngigugile baba senensizwa mina nginonyakaze ezincane niyazo nto anazo nina sizwana nje ngaka lesibusiso sonyazi kubili wabona umuntu azana umfana balandela umfana futhi omunye emva kwakhe ungazenzela umfana kuna abantu bazala amantombazane baza bathi hayi bayishembe bawucela bafana mina nje wangilabeza wathi hey wena ngoba ekhehla ngivusile selifile bazokuhleka uma ungazali wena ungathola umntwana bazothi wawuvesa yaphi wathi ayibona wathi efika nje angingixoxela wathi efika nje wathi khukhu wathi wakhuluphala wakhuluphala endaweni wrong wakhuluphala ngithe ngizwa kwathiwa ziyazi sezu 6 7 8 9 wathi come ikalata ngisendoda esikhulu ngathi kuyena mangiqamba lensizwa ngathi uonke ngoba ngithi onke amandla onyasi ngathi mangiqamba ngathi namhlanje ngithi uonke ngoba ngangiselinde ethi nokhona izale mina nginensizwe ikhona ngangalindela ukuthi umshumeli bihle ngaze angalanywa njobe kugile naye ngaka no ngehlelwa bo phila lanye futhi qinisile amakholo uyalanywa kuna bafowabo abayithuthuzana bangaka bamthanda ukufa ya bamazi ukuthi umfana uyazi ingane zakhe bayibiza ukuthi bathi ingane zabo ya bathi mfowethu zithi ushiya ingane zethu umshona bathi ingane zabo bayazi bayazi ngase ngisithona bathi ngitholile kwaqhamuka kanye yesibili ayiqhamuke phela wena ohleli lapho uthi nawe uzoya uNkulunkulu uzokunika eqhamuke zimbili nje amaganda impela khona nje umabili nginsila ofika lapho umuntu uzoyibona mhlambe ikhona lesintwe unina uyanqena ukuhamba nazo ziyahlupa iqakile le ndoda engizokhuluma ngayo nizoyazi khona indoda yayihlala lapha phambi kwasekama phambi kwendlu yabefundisi la kwahlala khona onkwanyana nobaba unene nabanye nombatha mawuzaneno ngapha kwengasemgwaqweni khona indoda yayihlala lapho nibona le mbomu ninekhala kakhulu ekhona esontweni zazi ingekho wakushawa imbomu zoqalo lana uthi ho gcine kanjalo nje akukho ozoqhubeka yaqala le ndoda ngithi kwa angisazi bafundisi angathi bokayo abana amthemo wakumthemo le ndoda le ndoda isishosho ngakuba yengakwazi ngisho kwenzani igoqene nje yonke into yayisiphe enze nje uthi mayihamba ithi ngezinqa ithi shwe ngoba ingakwazi kwenza lutho nikhona amakhono le ndoda engikhuluma ngayo iyona iyaqala ukubona okwakhe le imbungu lezi sibona namhlanje ezakhiwe ngokhethe lezi ethi bo kade ikhala iqhamuka bezansi wonke kuyizimbungu iqhamba bezansi uqala ungalizwa iqhamba bezansi kade kufika uNkulunkulu zathi zaqhamuka ezansi wazizwa lapho zizazithi bo abo sinsawa ngisho amakhosazana omayibisi nomthungwa wakusina konke ngaleyo mbomo sinsinjobo
konke okusina ngale mbomo yoqala zakhiwa ke le ndoda athi noma babethi umqoma aningikhumbuze boba sengidindana lento engikhuluma ngayo kodwa ngithekwa ngamthini ngelilanga le ndoda wayiwe phezulu entabeni ke ayusithandile Shembe nyazi lezulu usithandile nyazi lezulu Shembe nyazi lezulu usithanda uNkulunkulu ngempela Shembe ususa lapha sengeke ebesihle singephindi sosonta ngaba ngisonti mina lapha kule ndaba njoba ngihlule ukufika la phezulu ngabe ngisonta kule ndaba wawuma kanje ubheke phezulu ubuke la ungathi mawuwa khona uhambe uzoshona izansi uginqika futhi angazi abantu abafanga ngani ngoba kwaginqika ngisho amatshe la kodwa abengabulali umuntu sithe siya phezulu kwentaba kuJanuary noma siya entabeni askethela yona ethiwa abunga unakhube lendoda ingakwazi ukuhamba maNazaretha niyangizwa maNazaretha yayingakwazi ukuhamba angazi kwenza kanjani uthi uma inkosi siphezulu entabeni okwakusontwa khona emini ekseni kusonto la lethempeleni la phansi wayesiyakhuluma wathi ngithe ngikhuphu ngisho imoto kaBaba isale ezansi akhuphuke ngenyawo uthi ngithe ngikhuphuka lapha ngiza lapha entabeni ngadlula le ndoda ehamba ngezinqa ishesheleze ibiphenduka ibheke ezansi ihambe ngemuva ihlehle ngemuva maNazaretha ukholwa kwethu kunomazulu kwedwala libushelisi uthi ngayibuza le ndoda ngathi ngoba maNazaretha amaningi kangaka awacela ngana kubelethe uthi yayisiyangiphendula uthi kodwa angiphendula ngezwe libhlungu yathi baba angithandi kubelethwa ngamaNazaretha uyofika kanjani phezulu kwathi ngiyofika noma yinini kwathi uzokwazi ukukhuphuka lapha ematsheni wathi inkosi ngizokwazi ngoba angithandi ukubelethwa maNazaretha kodwa ngifisa ukubelethwa uwe ngoba mangibelethwe uwe ngiyohamba ngize ngifike kulowo muzi okuyiwa kuwo kodwa mangimethelwe eNazaretha lohluleke endleleni uthi ngase ngifikele usizi uthi awuthini lo muntu uthi angithandi ukubelethwa mina ngifuna ukubelethwa nguwe ngoba bangibelethwe nguwe ngiyohamba ngize ngifike kulowo muzi okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga uthi ngase ngiyamshiya kanjalo ngicela uphinde ngifundele sizofika igcineni weIsaya oqala Isaya oqala Isaya sahluko 1 verse 24 Isaiah 1 ngakho uthi uJehova unyazi uJehova wamabandla unyazi omkhulu wakwaIsrayeli omkhulu wasebuhleni ngiyakusiphumuza
kwabangithandiyo ngibaphindisela abayizitha kimi. Yophindisela kwabayizitha kimi. Ngikhona amakhona. Funa uverse 1 yedwa. Mayiphela. Qhubeka mesekhona. Pheli Verse 25. cha funda ke verse 1 yedwa. Amen. Yesiphindisele kwabayizitha kimi. Angikhona mina inkosi yesibili ewenyazi ithi sitha sakho ngasiphi ukudla mesilambile kodwa ungasiphele sithiyeno odlela ngaso. Angikhona yaphinde yathi sitha sakho esingambethe ngasiphi ingubo kodwa hayi ingubo ozolala ngayo. Okusho uNkulunkulu. Okusho uNkulunkulu. Wakusho uJehova uthi hayi engubeni uzobuyilale ngayo yeziphindisele kwabayizitha ikhona amakhono. Yelanga ikhuluma enkosikazi yasentabazwe. Ithi inkosikazi yasentabazwe yaphonduka ngesikhathi ubaba eShumayela ezweni lasenhle. Yaphenduka lenkosikazi yakholwa. Yalandela uBhombela esashumayela ezweni lasenhle entabazwe. Ithi kwafika isikhathi baba wehla wayezizweni lezansi. Ithi lenkosikazi yasala ezweni lasenhle. Uthi mayisele yaswela ukuthi ubaba eyophinda imbone kanjani ngoba imazi ukuthi uphi. Ithi kodwa ngazi yenziwa yini uthando lalo ukuthanda uShembe lungaphili. Awuliphela nokumbona wena. Hayi ngimbonile izolo ngeke ngisambona namhlanje. Liyaphela amaNazaretha. Angisho kunina nje ngisho kimi. Uyazi ngizishumeza mina amaNazaretha. Uyazi ukuthi umuntu ongakhulumi naye uyingozi okhuluma nabanye abantu. Uthi angazi la uthando laphilanga ngani. Ngoba ubaba wahamba iminyakazi yamthathu. Singazi lutho. Nalabo gogo, bayishoma ogogo abathathu ukuthi uphi washonaphi. Ithi wayishumayela ke ehlenyuka lapha. Ithi yaze yezwa lenkosikazi uthi uShembe useThekwini. Ithi ayisigibela iza lapha eThekwini. Yayisibuza ukuthi umuzi kaShembe uphi base bethu sekuphakameni. Uthi ayisigibela yayiphakameni. Yamfica uShembe khona. Uthi ayisethi uShembe hawu mntana suze wafika lapha kusho uBhombela. Kwathi ngifikele baba lapha kuwe Nkosi. Ilethe uthando lwakho. Uthi ayisithi hawu baba. Kanti laba abantu bakho manje usubagqokisa ingubo ezimhlophe. Ikana wahamba thina entabazo ungasigqokisanga ingubo ezimhlophe. Sebaba bahle kangaka nibahle maNazaretha. Hlama niyibona maNazaretha bahle. Kodwa uyanibona onibizayo. Ohlele esihlalweni uyanibona. Noma thina amehlo ethu abuya fibala. Kodwa uyanibona yena. Sebaba bahlangaka abantu ohamba nabo baba. Wayesethi hayi mntana. Nawe uzothi musubuyele emuva bese ngiyakuthengela ingubo emhlophe. Wayesethi hawu baba. Ngiyosonta aphi ngale ngubo emhlophe. Wathi yosonta esontweni elisabatha elikhonza ngesabatha. Wathi liphi baba lo sonto azoya esontweni lakwamahona. Ikhona amaNazaretha. Uyakosonto esontweni lakwamahona. Senzofika egcineni. Uthi wasihamba lo nkosikazi wacela ukuthi baba sengibele emuva. Wasehamba kulesonto lakwamahona. Kodwa engayimbethe lengobe emhlophe.
oh ngiyaphosisa esefika embethele ingubo emhlophe uma befika lapha embethele ingubo emhlophe waya kabili noba kathathu ayisehlangana omama amakhosikazi athi wena nkosikazi siyakuthanda kakhulu sifuna ukwenza ubomkhokheli wethu bomphathi wethu wayesathukuthela kakhulu umfundisi oba umphathi kwakumkamfundisi wathi hey wena ufike nale ngubo kaShembe lana ufike nalomhungulo kaShembe usuvungula bonke abantu bami nje ukuba bathande wena baphezulu kwenkosikazi yami khumula le ngubo emhlophe ufaka amanka amabhantshi abovu nezikhethe ezimnyama ingubo zikaNkulunkulu waswela nje lo mama uzawuthini wagoduka wathi ngesabatha izango lesihlanu kuzose kube isabatha wayesecabanga ngizonza njani kwase kufika kuye ukuthi ayi angikhiphe le ngubo emhlophe izoya kusasa enkonzweni ngayifakile ngoba umfundisi wangithethisa kakhulu wangena ke uthi wathi mayilele ebusuku kuzosala kube isabatha ayinkonzweni wayisebona ihamba kanti umoya wakhe uthathiwe uyezulwini uma ifika ezulwini uthi wafika icapha zegolide embili uthi wafika abalindi besango babuza ukuthi ufuna abantu wathi ngifuna uShembe bathi uShembe ukhona lapha ngaphakathi sizokubizela uShembe ithi lenkosikazi yasentabazwe wathi mezwe uShembe yezwa isigubhu nokuhlabelela neinkulungwane zabantu abangena kubalwa ababehamba noShembe ezesangweni ithi wathi mefike esangweni wathi mntanami usufikile yini lapha uthi ya baba sangifikile wathi uqedile konke okubi kwasemhlabeni wathi mntanami ngiqedile wathi baba ngiqedile wayesethi pho mntanami uthi siyadumala qala wathi pho mntanami mawubheka iphi ingubo yakho emhlophe ingubo yakho emhlophe yenze njani ithi yathi ibona lenkosikazi yasentabazwe laselivaleka isango yayishiya ingubo emhlophe yakhetha ingubo ezingazona zasezulwini uthi laseliyavaleka isango ithi yakhala le usho njalo nkosinyazi lezulu uthi yakhala lenkosikazi ukukhala ongena kuphela ngoba ibangisangena ezulwini ngoba ingayembethe ingubo emhlophe le ngubo ingubo yezulu amen ingubo yokunqoba owathi uShembe mayifika wasimbathisa yona wathi mayisesimbathisile yasifanela Nkosi yamakhosi ngiyabonga uba ngiguqe phambi kwakho ngiyabonga Nkosi namandla nje okuguqa ungisingathile baba cela Nkosi yezulu nomhlaba ukukhuluma kwami konke kungabi kubi phambi kwakho naphambi kwabangcwele bakho kodwa makubuhle kuwena kwanele Nkosi ngoba wena umnikazi wezulu umnikazi wako konke okukhona emhlabeni nasezulwini ngaphandle kwakho ngenilutho uthi lo muze siyakwa ngenisono kona uhlala abayingcwele bodwa kodwa uthi ngelinye ilanga akekho umuntu othatha mefile ayizulwini ngosuku uthi ngiyangizwa abantu bethi mabefile bathi bani ha umngcwabo wakho umhle belwile ezulwini uthi ezulwini angena ngosuku olodwa ile yaphela ikhulu eminyaka umuntu ezulwini engakafiki khona uthi kodwa umuntu ongena ezulwini othanda uShembe osithandayo thina unyazike emanazareni uyena okuthatha angena la ezulwini
akekho umuntu okwazi ukusuka nomuntu ongenza naye ezulwini noma yiphi inkosi enicabangayo ningayi angisho ke ngithini noma yiphi kodwa inkosi nicabangayo cacango mina nawe sicabangayo nawe ngicabangayo kodwa ngeke ke singenise ngoba ngashumela kuduma intaba kodwa ngeke singenise so ngena ngonyazi maNazaretha yabonga Nkosi yangisakhuluma konke kunye ningi nje ukukhona kunekuvuka engqondweni yami kodwa ngiyakuyeka kunengane la kaSibiya ngekhukhula iyacela insuku ezintathu ingaziwa sengihlala phansi la ngangiyongcwaba khona ngalanga ngicwaba khona idumbe ezine osolotho yacela angatholakala ingane teyibona isivele ingane ngikade ikhukhula lezabhubhisa umhlaba yabona isivele bebeyibamba beyithula bathola iyaphefumula bathi buphila kanjani ithi befika unyazi njalo ngosuku liphethe ucarrot ngangixoxelwa yiyo mina ngangiyongcwaba ngijoyisi oni ithi kwakufika unyazi kimphansi emanzini sengihlala phansi fanele ngikusho lokho mangishongo ngizoba nesono uthi kwakufika unyazi kimphansi icwilile ingane ingabonakali yakwaSibiya la emaqadini lakade ngicwaba idume entathu ngesikhathi sodwa ngase ngicela bangikhubisele ingane mfanyana nje ungaka ho nangimhlola bo bohleli kanjani phansi kwamanzi uthi bekufika unyazi njalo ngosuku liphethe ucarrot ngiyawazi carrot mana uthi bese lingifunza wona ngudle ithi sesuku unyazi lashaya phansi ngobhoko uthi ngase ngikhuphuka njengoba ngivele nje eyalala ingane kwaSibiya la ho ntasikhola ubani ngani yakwaSibiya la emaqadini ngangcwaba mina idumbe ezintathu ngalolu suku niyawazi umuzi ezintathu ezahamba ngalolu suku lo muzi wahamba kwangathi avange bekhona umuzi kwaphela izindlu kwaphela ngisho ukuthi umuntu wehleliphi libonile mina unyazi ngithume endaweni eziningi ngihamba lithi akokhunjula lobo bantu akekho nombuso awakwenza lokho ngabe nje nendaweni ithi ba ehambani ifike nenza ukuthi noduduza no sorry awucishe ngakhuluma nokhumbula labo bantu sifika abantu bekhala siphuma sebejabula ngoba minyasele bakhumbuleni nibashiye nokuphila nezinto zokuphila ukudla yonke into ngayicabanga okunye sasikwabala kwamngcobo uzokhumbula umvangelwana la esangweni kwabe wakuphuma enyazini weMaNazaretha wangaqhamuki mhlawumbe ngicabanga ngaqhamuka khona ngisho ngoba nizocasa ngiboshwa ngizothi ngiceko abantu abathila abakhulu kodwa kwangaqhamuki kubona kwaqhamuka enyazini la esangweni kwakwabe uthini ngesikhathi zekhukhula le ngane iyaphila ikhona awuthanda la ungakhona ufubuza ukuthi waphuma kanjani emanzini izokutshela umfanyana nje ungakha amdala unganya njoba ngithi sengifikile esikalweni sakhe uthi wafika unyazi liphethe ucarrot eyinsukwini ithe intathu nimfunza ucarrot emlonyi carrot mfunza wona khona uyaphila baba Nkosi yamakhosi ifike lapha Nkosi onginika ikona kuphela uNkulunkulu ngibuyisela uNkulunkulu oyingcwele umsebenzi wakhe sisandeni soyingcwele Nkosi kusenikuzwile amen.